Ya, mari. Ayo, Pak Ibul. Wah, ayo. Arep niki jenengan. Anakku, dunia yang akan kau alami. Kau yang iki. Tak sama dengan dunia yang ku alami. Makin berliku-liku cari Kang, sekolah. sehat? Alhamdulillah. Cari nafkah, namun jangan berkecil hati. Jadilah manusia sakti, cerdas, tabah, kreatif. Dengar tenang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jos. Anakku, Ip. tak sama. Dengan dunia yang ku Si. Oh, barigi. namun jangan jadilah manusia sakti, cerdas, tabah, kreatif. Dengarkanlah nasihatku. Assalamualaikum. Pak Haji. Yammiqlah wal Madinah Sehat. Barengan gue nyurung mau rekor lagi nih. Dan iki lho sing nguripke mobil nurung. Ya, semangat. Sehat Pak Pri? Sehat. Siap. Assalamualaikum. Salam, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kawan. Ya, teman. Sehat. Siap.
Sehat. Salam. Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Semoga dalam kesempatan yang berikut bisa kita uji, kita berikan dan saya doa kita diriakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Para bapak, para ibu, jamaah pengawasan Husnul Khatimah ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang bisa awit atas naminipun pengurus ngaturaken pamrentah pemrawuh kagem asalipun para bapak, para ibu, jamaah Masjid Al-Hidayah Karagen Jamalan, jamaah Al-Hamdan Dagen, jamaah Darul Falah Karangede, jamaah Al-Istiqomah Mata menjadi musola dolihan sampai kepada kelambu wonten ing papan menika. Salah singipun kita aturaken anggung panggul dhateng jamaah Masjid Al-Hidayah ing sampun kepada nggih sediakan papan dalam ukuran pripun kagem acaripun pepanggihan silaturahim kalawan yeni wonten ing dalem pemimpin kesayanganipun Allah Maha Paling Rindu kagem ingkang dikematikan. Asalipun Bapak Bapak Ibu jamaah pengawasan Husnul Khatimah Allah masyarakat orang Indonesia satu berada di Amalia kawasan Kalimantan Thayyibah Ridho kita ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Wasallim ala
Ya Allah Gusti kula nyuwun ibadah kula istiqomah. Ya Allah Gusti kula nyuwun benjang panjang husnul khatimah. Allahumma sholli ala Muhammad syafi'i lana wa alihi wa sahbihi wa sallim ala dawam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin.
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sedaya jamaah masakutin husnul khotimah ingkang dasar pun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Para sesepuh sesepuh ingkang dadi hormatan, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Langkung rumiyin monggo tansah mujahadah rasyukur wonten asal Allah Subhanahu wa taala. Kang tansah paring rahmat nikmat sehat sempat dan menika saged sesarengan thalabul ilmi. Mugi-mugi saestu tidak nambah kula panjenengan sedaya menika kacapen amal saleh wonten asepun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam kita kunjuk datang dunia kita Nabi Agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saestu kita anda syafaatipun dinangka menjang wonten yaumil kiamah. Boten-wonten nabi ingkang saged maringi syafaat kejawi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila kula panjenengan dangu-dangu sholawat ajeng-ajeng syafaatipun menjang wonten yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Monggo salah setunggalipun sholawat yang menika sholawat Nabi Salim kita lajengaken mangke asmaul husna. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa matasa aba aslan fi madad zamani minhu tawabu falam tahrab wa ma wa qadu babatun abadan fi jismihi al-hasani bi qalbihi ka'ama min ru'yatun sabahat wa la yura asru baulin minhu fi alani wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yara lillahu fi syamsi dufatani katbahu qad alaka qawman idha jalasu inda wila dati sirka dabi muhtatani hadil khasai sofahal hatakun amin amin syarina rinwa surrokin wa mimihani maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwa habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Bismillahi badana walhamdu li rabbina wassalatu wassalam lin nabi habibina ya Allah ya Rabbana anta
Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qadir ya Basit ya Hafid ya Rafi'u ya Mu'id ya Mudillu ya Sami ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halim ya Azimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafiz ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya ya Mabudu ya Majid ya Ba'isu ya Syahid ya Haqqu ya Wakilu ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muhyi ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Awalu ya Akhir ya Zahiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Badru ya Tawwabu ya Muntaqimu ya Afu ya Rahufu ya Malik Malikal Mulki Dzal Jalali wal Ikrami ya Muqsitu ya Jamil ya Ghaniyu ya Mughni ya Mani'u ya Allah ya Nafi'u ya Nur ya Hadi ya Badi'u ya Baqi ya Warithu ya Rashidu ya Sabur Azza jalla zikruhu bi asma'ikal husna ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa dhurriyyatina wa limasyayikhina wa talamidina wa jami'i ahlina wa man ittaba'ana wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat kafatan amatan al ahya'i wal amwat kafir an sayyi'atina wastur ala uyubina wastur ala nuqsanina warfa' darajatina wazidna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan tayyiban wa amalan salihan wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa sahih ajsadana daima hayatina ila khayri qarribna ani syarri ba'idna wal qurba raja'una akhiran milnal muna alim maqasidana waqdi hawaijana walhamdulillahina alladhi hadana salli wa sallim ala taha
Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Menika saestu kula tansah bersyukur atas Allah Subhanahu wa taala. Kalau wingi sampun pamit ya sing ngaji pamit. Kalau ini Pak Amin Fauzan terus kalau pamitan dari Pak Budi bojo kula niku lan libur panjang niku mesti bingung nek lunga, bingung ngejak lunga. Akhirnya ya pantes-pantesnya lunga niku milih putu Bogor. Kalau kakak kan sampai libur Jumat cuti bersama. Wis ngoten niku digeger. Piye carane golek acara lunga. Nah, Sabtu wonten kadang-kadang nggih wonten Bu. Dadi Sabtu niku boten acara-acara pengen ngejak lunga mawon. Hawa niku ngejak lunga. Ayo Pak, metu yo ngoten niku. Gol-gol metu niku wae niku. Metu pompa. Karena apa Senin tekan Jumat itu perjalanan kantor jadi mungkin apa jenuh atau gitu bulat pengennya metu kalau ada libur nanti itu mesti geger mau ngejak rumah kapan itu nah menurut saya ya jadi saya rutinan mau kalau dengan tiap malam Jumat pagi dari malam Jumat Kliwon ya topok soalnya kadang-kadang kalau kalah gitu kalau nambah terus-terusan. Nah, sing kula niku sing rada kepenak niku sing boten rutinan. Nah, nanti dijak kadung tuku tiket sebelum keluar jadwal khotbah teng Masjid Patok Negara Bagatan. Ilane CIC. Waduh, kalau pun kadung tuku tiket dadi nih Bapak besok khotbah di Masjid Patok Negara. Padahal itu pertama tertiko. Rasanya itu betul kepenak wis nyanggupi setahun namun ping 3. Setahun jadwal itu namun ping 3 Masjid Agung itu namun ping 3 yang betul kecuali gak ada di sinten sing berangan. Jadi mosok ping 3 terus pamit kan gitu terpenak. Ini sing rutinan seminggu pisan kita lagi betul penak padahal itu jadi gak ada Bapak Ibu sekalian. Saya bulan pamit ngaji itu nek boten kepeksa jane abot. Kok istiqomah ngaji kula jenengan sedaya. Nggih, kula nyuwun kadang-kadang kok ngremehke boten saya itu boten niat ngremehke ning kula matur digoleke ganti. Kula matur Pak Rudi iki diganti jenengan mau sing hubungi ya semua pengganti kula pun tetep nomore Pak Rudi. Saged pilih sinten mawon kene pengen ganti kula atur kene. Ya iku Bapak Ibu sekalian. Kita lajengaken pengaosan kitab Riyadhus Shalihin babipun fil amri bil muhafadzati ala sunnati wa adabiha. Bab ingkang nerangaken perintah jadi sunnahipun Kanjeng Nabi lan tata kramane yoga sunnah niki. Kalau ini sampun kita aturaken beberapa ayat saking Al-Qur'an dalam menika kita sing wonten saking ayat Al-Qur'an dereng metu dalam hadis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Niki lanjutan saking ayat ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah. Atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Nah ini Bapak Ibu sekalian dipun perhatosaken. Nek ulil amri niku boten dateng ati'uni. Boten dateng perintahe ati'u taatlah kepada ulil amri. Tapi akoh niku
kembalinya pemahaman itu dari ati'u. Napa ulil amri tidak diberikan ati'u? Salah satu penafsirannya bahwa ulil amri atau pemerintah niku bisa salah. Ning nek Gusti Allah kali Rasulullah tidak mungkin salah. Mila ati'u taatlah kepada Allah wa ati'ur Rasulah dan taatlah kepada Rasul. Niku rahasia nih. Niku dawuh Gusti Allah niku boten mungkin salah. Pak dipahami dia niku boten mungkin salah. Tapi kalau pemerintah, boleh saat ini mulai rada anget iki Bapak Ibu sekalian. Nggih rada anget hawane pemerintah. Nggih kula jenengan ku dadi rakyat, dadi warga Indonesia. Niku pancen kudu taat dhateng pemerintah. Mila niku mboten ngaten atimu nih. Nek pemerintah salah, ya mboten lah niku. Mboten lagi. Kok pemerintah saya upama niki, upama pemerintah kon maksiat senajan sing perintah niku pemerintah niku mboten wajib bahkan harus melawan. Iku kok mboten aja melawan pemerintah niku kok boleh gojangan banyak penceramah sing di napa jenenge sing ditegur kaya Ustazah Mumpuni niku ngritik MBG ditegur. Kula jadi ya sok kritik Bu, Bapak Ibu sekalian. Gitu saya kula jadi termasuk boten pati tertarik dari awal. Itu lalu ngiling kula berarti ini enten apa sih? Intel. Oke, kula dileki mau apa Intel. Karena Intel itu terputih-putih. Bahkan kula jenengan itu bisa jadi boten ngerti nek Pak Rudi itu jadi yo Intel misalnya. Mergane boten oleh Intel itu boten oleh menampakkan diri. Boten oleh iso mawon nggih. Mergane napa? Ya karena terjadi banyak penyelewengan. Nun sewu. Iku lek wong go ngritik ngoten niku buahnya termasuk KDMP. Lah kula niku rada repot. Kula niku pengawas KDMP. Koperasi Desa Merah Putih Pendowo. Kula niku pengawas kali Pak Lurah kali Mas Fauzan bagus sekali. Biro. Nggih, pengawasnya 3 niku. Nah, kula niku kepala rutin ya dadi pengawas. Tetapi kalau banyak penyelewengan kan itu sing dadi mumpetke pengawase. Kula ingin kuat nek kula mungkin menyetujui sesuatu yang tidak baik kula yo melu entuk dosa. Dokone napa tak iki patah iki jawab itu menurut saya Bapak sekalian. Gedung KDM itu dibangun di tengah sawah, di tengah bulan. Coba sing ape blonjong itu sinten? Tengah bulan itu depan. Sing mriki misale kelurahan A, kelurahan dalan iki enten KDMP Bintro Kelurahan. Niku dari logika yang sederhana. Ibarat kata nonton ibarat. Dari logika yang sederhana. Niku jelas boten pas. Tapi pergo kerja bumi yo proyek. Nah, jadi proyek boleh berarti itu pokoknya dibangun. Boleh berarti ini oleh orang itu berarti menggunakan bisa jadi ikut kas desa. Sing iso dibangun gitu berarti tanahnya boten cukup ngangge kas desa. Tapi ini tidak sesuai dengan tujuan KDMP. Koperasi Desa Merah Putih seluruhnya. Berarti kan namanya itu kan perdoan. Oke, perdoan itu tiba-tiba apa ini? Petani limbah. Nah, tapi ini anggaran itu pun disunat sampungnya medun. Nanti kalau dia serba salah, ngerti nek. Napa menurut saya ini gobor, ngomongnya ora salah. Karena salah ya repot Pak. Ngomongnya boleh salah repot. Informasi dari itu anggaran itu bangun gedung itu 1,6 M. Jadi ini. Kalau yo ora tau nyekel duit ora tau dibutuhi duwite.
Senajan kula pengamal. Tapi info niku mengke sing pedhot mung 900. Info ini baru info apa jenenge? Swing. Wah, makro swing nyatane yo jelas. Ini ku mila ngoten niku kepada pemerintah itu tidak diberikan ati'u. Nah, niki fa in tanaza'tum fi syai'in, apabila ada perselisihan dalam suatu masalah, farudduhu ilallahi wa rasuli, maka kembalilah kepada Allah dan Rasul. Jadi nek wonten perselisihan pendapat niku kudune balik teng Al-Qur'an lan hadis. Maka maksudnya mila iki alhamdulillah insyaallah Idul Adha bareng mboten sing beda insyaallah. Tapi jenenge wong yo ora Pak. Nggih Bapak Ibu sekalian, kula jenengan ku yo mergane apa Indonesia niku kadung duwe undang-undang kebebasan berpendapat. Jadi nek larang wong berbeda sing beda kudu manut niku melanggar undang-undang. Jadi serba repot. Tapi menurut saya datang Mekah itu kabeh manut pemerintah, mboten nonton sing napa jeneng bodone beda niku mboten nonton. Mila kalau iki sempat rada rame nggih. Mergo wonten sing ngendika memang kudu apa jenenge manut pemerintah. Niku nonton kitab-kitab klasik nang diaturke ngoten niku. Tapi menurut saya sing posone Rebo niku Kamis Jumat kudu bodho. Pergane poso Ramadan boten wonten proposisi niku boten wonten. Nggih to, Pak? Lah sing poso Kamis niku iso Jumat, iso Setu. Nah, ngoten niku. Dan itu sudah biasa terjadi di Indonesia. Tapi nek maju petang dino kaya tahun 2 tahun yang lalu nggih Pak iki. Sing terpanggang niku lho. Aku ki, ngangge aku ki, mergo iso teleponan kali Gusti Allah. Nah niki kudu ngati-ngati Pak, arep iso teleponan so anak kula mbok njaluk telepone. Nah niki, fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi wa Rasul. Kudune dikembalikan kepada Gusti Allah, dalile jane sing piye ngoten. Bila wonten wong sewu tidak isbat, nanti kudune manut. Tapi ya jenenge wong akeh niku duwe pendapat werni. Mila nggih monggo mawon lah kula arepe ngrusuhi dengan melu pendapat sinten niku monggo mawon. Tapi nek perumahan kula pancen pun diputuskan nggih. Siapapun menteri agamanya, bapakne ngomongane menteri agama, wingi yo kepleset barang menteri kok nggih. Zakat tidak populer. Misalnya wonten niku lho, niku kan kata-kata sing kepleset. Niku termasuk ketoke iki kula boten memastikan nggih. Mergo ditekan kon kabeh dukung MBG. Padahal MBG niku dilalah anak kula niku guru PAUD. Niku lek kurang niku go mulai Bu anak kula niku anake loro cilik-cilik. Jadi utama wong papat digawani MBG 6. Coba niku kayak niku mun saya masakane bikin ora oleh nganggo penyedap rasa. Ora ono sing doyan mangan. Akhire tekan omah nek anak kok dimasak ulang Bu. Dadi sayure yo dimasak ulang, lauke yo dimasak ulang. Ben doyan mangan. Dereng malih mengke wonten sing keracunan di beberapa tempat. Pun niku pokoke dadi masalah. Dan itu menghabiskan banyak uang. Dan ini mumpuni handaya yakti niku diingati tegor kali pemerintah termasuk sing kendel niku kritik niku Anwar Zahid niku. Nah niku yo kritik yang begini niku mergo nggih banyak. Menurut saya mungkin Pak Presiden tidak mendapatkan laporan yang utuh. Jadi laporan ke Presiden itu sing apik-apik mawon. Sing elek-elek ora dilaporke. Jadi Pak Presiden rumangsane jalan-jalan apa?
berjalan apik-apik mawon. Mila pas enten demo apa nika? Hari Buruh. Apakah MBG bermanfaat? Tidak. Awalnya itu logo ini merongrong keuangan negara. Mergane sedina itu triliunan Bu, ngurusi MBG sak Indonesia itu triliunan sedina. Coba bayangin itu. Ora nggih entek duit tenan. Niku. Dadi niku mila teng Al-Qur'an fa in tanaza'tum fi syai'in ati Allah ati Rasul wa ulil amri minkum. Niki kula ngaji boten ngejak berontak pemerintah, tapi niki roh banget hawani. Mawon niku rasa melu-melu. Wong nggih pokoke urusan Gusti Allah, kula selalu urusan pemerintah itu kita kembalikan pada Al-Qur'an. Malikal mulk ini kok. Jadi wonten ayat Al-Qur'an itu Gusti Allah niku sing maringi kekuasaan. Tu'ti man tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Jadi siapapun yang jadi presiden itu pancen urusan Gusti Allah. Mbuh dalane piye? Jadi kalau ini jadi ya betul nyoblos Pak Prabowo saja. Kira saya ngomongin kalau nyoblos sinten rasa diomongin. Yang sing jelas kalau betul milih asli ini Pak Jokowi ini kalau milih Pak terus terang ngomong. Dia mati nyoblos walaupun ternyata mengguri-guri orang kekurangan boroknya saat ini. Pun tapi jenenge wis kelakon wis pun tadi ngurusi sing sami. Pun kembali pada tadi bahwa kita taat kepada Allah itu mutlak, taat kepada Rasul adalah mutlak. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah. Qala ulama manahu ila kitab wa sunnah. Para ulama ahli tafsir memaknai ati Allah ati Rasul iku wau faruddu ila Allah wa Rasul itu kembali pada kitab Allah yaitu Al-Qur'an. Wa Rasul iku sunnah iku kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala may yuti'ir rasulah faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul maka sungguh dia taat kepada Allah. Jadi kalau kok jenengan kok muni taat dan kanjeng Nabi niku mboten hak itu pasti taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti. Mergane boten itu cerita kanjeng Nabi ngejak maksiat boten nonton. Niku biro dawuh mayyuti Rasulullah faqad ata'a Allah. Wa qala ta'ala wa innaka latahdi ila siratal mustaqim siratil lahi. Lan dawuh Gusti Allah mare wa innaka lan setuhune sira Muhammad iku latahdi temen nuduhake sira ila siratin marang dalan mustaqimin kang jejeg ya iku siratil lahi dalane Allah Subhanahu wa taala. Niku kalau kita taat kepada Rasul maka itu pasti kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Wal falyahdharil ladzina mongko becik wedya sapa wong akeh yukhalifuna kang padha nulayani sapa alladzina an amri saking perintah Gusti Allah antusibahum ing yen to menani ing alladzina apa fitnatun fitnah au yusibahum utawa menani ing alladzina apa adzabun siksa alimun kang mila kula jenengan supaya ngati-ngati nek entuk fitnah atau musibah saking Allah Subhanahu wa taala mergo nulayani datang perintah Gusti Allah. Nulayani Al-Qur'an, nulayani dan itu merata termasuk
saat ini judi online, judul niku juga sudah merebak kemana-mana, bahkan anak sekolah, anak-anak kita. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kalau ini waktu acara MUI, jadi menyampaikan dai sebaya. Banyak kejadian di dalam Jogja, Jogja itu ada kejadian kenakalan remaja, kelitih, anak-anak di kuantan sing kerja dalam itu dong. Itu nomor pandang loh. Oh, ini pandang. Dan itu langsung viral. Sak dunia ngerti kabeh. Kalau ini gitu, jamu wonten pelih. Mila Bapak Ibu sekalian, kula jenengan sedaya sebagai orang tua, muga anak putu kula jenengan ora ana sing melu-melu ngoten niku. Amin Allahumma amin. Perkara napa nun sewu Bapak Ibu sekalian. Kula nate ya istilahé rakor kalih keamanan, kalih polisi. Jadi anak itu di rumah bisa baik-baik saja, ketoke. Nun sewu ketoke baik-baik saja. Nah, ternyata kecekel niku wau, kenakalan remaja, tawuran antar pelajar, dan akhirnya kecekel bahkan narkoba, terlibat narkoba. Akhirnya apa kecekel Polsek Gondokusuman. Nah, tahanan Polsek niku kan njero kanca wonten niku. Bapak Ibu diundang. Ora percaya Bapak Ibu itu ora percaya oleh anak ini ku terlibat wonten niku. Akhirnya napa? Akhirnya ditakoni di ruang kaca niku wau Bapak Ibu kon delok kon jogo. Kon ngrungokne jawabane anake. Ternyata bener. Wah, ibuke pingsan di tempat. Mergo ngerti Bu, anak niku teng omah manut kali Bapak Ibu nih. Mila kula jenengan putra wayah kula jenengan kudu dikandani ora sampe melu-melu tawuran, ora sampe melu-melu sing ngoten niku. Iku jamane kok kudu ngati-ngati. Nah, repotnya niku nun sewu Bapak Ibu sekalian. Repotnya ada semacam kebanggaan yang tahu kecekel polisi. Nggih, dadi bangga bocah sing melu geng-gengan niku wau. Ketika ketangkap polisi niku bangga nek tau lebu polsek, tau lebu tahanan Polres niku bangga. Munggah kelas e. Nah niki repot. Jadi nek tau kecekel polisi karena kesalahan tadi, niku malah naik kelas. Nah niki repot. Jadi bangga. Dan niku sangat disayangkan. Kudu kan susah ya Pak. Kecekel polisi melakukan kesalahan itu salah, ini dia bangga naik kelas, terus jadi pimpinan geng itu. Dan ini yang harus kita antisipasi. Pulau dengan ya harus berperan. Saya ya muga-muga ya anak putu pulau dengan itu benar-benar baik di rumah, baik di luar, aman, lahir batin, amin Allahumma amin. Kemudian ayat yang selanjutnya, wal purnama fi terus ini kok antusiba fitnatun aw yusiba madzabun alim. Gusti Allah sangat mudah memberikan siksanya di dunia ini. Adzabun alimun yang sangat pedih. Gini wow, mila wonten kalau ada kemaksiatan yang sudah luar biasa, bumi niku digonjang-gantingi kan Gusti Allah, bagi Gusti Allah sangat gampang. Dan sudah terbukti nggih kula jenengan pun ngalami gempa Mei 2006. Nah ini ulang tahun ke-20. Niki tahun tanggal Mei seminggu lagi 27 Mei 2026. Ini Gusti Allah ngersake gampang Bu, Bapak Ibu sekalian. Jadi bumi kita itu dihancurkan Gusti Allah itu gampang. Nanti kalau jangan kudu DP datang Gusti Allah bahwa bagi Allah tidak ada yang sulit. Napa malih mung iko teng napa niku kemarin belum lama di Aceh, Sumatera Utara, bumine jeblus napa jenenge? Ambles sak mono ambane. Dan itu terbukti bukan
bukan hanya isu, tapi memang ada pernyataan diberitakan di TV. Milo sekali lagi kalau kemaksiatan sudah merajalela, maka Allah akan menurunkan azabun alimun, azabnya, siksanya yang sangat berat. Ayat selanjutnya wadkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Wadkurna lan podo ilingo lan podo apa jelas iki. Lek wadkur niku zikir niku iling, tapi kok niku dadi wadkur nama yutla fi buyutikunna min ayatillah. Oke. Jadi wadkurna niku domirnya niku muannas jamak. Mana jamak niku wedok. Lan ilingo sira kabeh ma yutla sira kabeh wong wedok niki sing dijauhi. Ma ing barang yutla kang den waca fi buyutikuna ing dalem omahe ro kabeh min ayatillahi saking ayat-ayat Gusti Allah saking Al-Qur'an wal hikmati lan hikmah. Niki domir niku kata ganti. Wadkurna ma yutla fi buyutikuna ing dalem omah-omah wong wedok kabeh. Niki megane domire wong wedok kabeh. Kenapa? Yo, itu hanya perempuan itu disebut khusus di dalam Al-Quran. Wonten surat An-Nisa, surat perempuan, wonten nanti surat Ar-Rijal, wonten nanti Bapak Ibu sekalian. Surat wong lanang itu wonten, tapi wonten surat An-Nisa. Mila kudu ngati-ngati. Padahal kok pengajian itu sing pokoke yo wong wedok. Iki bapak-bapak ora ono separone paling iki. Ya tos separone lah. Tapi aneh sesuk sing kebun rokok sing akeh ku ya wong wedok. Tapi wong akeh ku boten termasuk jamaah niki. Amin Allahumma. Sing tau ngaji niku. Dadi jamaah niki insyaallah ahli swarga sedaya. Amin Allahumma. Amin. Pun wal ayatu fil babi kasiratun lan ayat ing dalam bab menika kasiratun akeh banget. Ilo niki rong malam Jumat nembe maca ayat Al-Qur'an mawon pun 2 kali pertemuan niku hampir meh ra cukup. Niki kula wacake satu ayat, satu hadis. Sing wonten surah jam. Wa amal ahadits wa napun pira-pira hadis sing nerangke njaga sunnah lan adabe. Hadis yang memerintahkan agar kita mematuhi sunnah Rasul dan bagaimana kita bersikap terhadap sunnah. Fal awalu mongko utawi sing pertama an Abi Hurairah radhiyallahu anhu saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh kanjeng Nabi, Da'auni ninggalno sira kabeh ing ingsun ma taraktukum. Da'auni tinggalo sira kabeh ing ingsun ma taraktukum ing barang kang ninggal sapa ingsun ing sira kabeh. Artinya apapun yang ditinggalkan oleh Rasulullah, yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah, maka kita juga harus meninggalkan. Innama ahlaka man kana qablakum kasratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Innama ahlaka mestine padha rusak sapa man wong kana kang ana sapa man qablakum sadurunge sira kabeh iku kasratu su'alihim ana akehe pertanyaan mereka umat wa ikhtilafuhum lan sulaya para umat ala anbiya'in ing atase para nabi-nabine aladin. Fa idza nahaitukum mongko lamun larang sapa ingsun ing sira kabeh ansyain saking suwiji-wiji
fajtanibu mongko ngedoro sira kabeh. Wa idza amartukum lan malikane perintah sapa ingsun bi amrin kelawan perintah fa'tu minhu mongko nekanono sira kabeh ing perintah mastatotum semampu sira kabeh. Muttafaqun alaih. Innama ahlaka man kana qablakum iku nceritake bahwa sesungguhnya umat-umat terdahulu itu binasa. Kasratu su'ali perkokokean pertanyaan. Nah, nggih. Kantong peribahasa tentang apa? Malu bertanya sesat tidak. Tapi umat-umat terdahulu, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, itu mereka binasa itu karena banyak pertanyaan. Iki sing contoh gapil nggih. Umat Nabi Musa. Nabi Musa itu perintah karena ada orang meninggal. Ini surat Al-Baqarah nggih. Ceritane surat sapi itu lho Pak. Iki ceritane intine tentang iki. Wonten seseorang yang meninggal. Terus ada umat Nabi Musa niku nyuwun pirsa durung kanjeng Nabi, ganjane mboten. Niku aten wong mati niku dos pundi carane mengetahui siapa yang membunuh. Nah, Qur'ane kalau bukane anu. Gitu ya. Apa nih kau? Qala inna yaquluna baratun itu sarungi. Dilali kemana? Boten pas ngaji malah kelingan. Jadi akhirnya kon nyembelih sapi gampangannya ngoten niku. Nya kon nyembelih pedet. Tapi mergo wong niku kokean pertanyaan, pedete sing rupane apa? Nah, golek pedet sing warnane emas. Warnane kuning keemasan, tasurun nadirin sing wong-wong delok niku seneng. Jadi bukan pertanyaan, padahal mau ora bukan pertanyaan. Diperintah kali Nabi Musa, padahal sing pateni asli sing takon iku, Pak. Ini sing takon iku asli sing pateni. Jadi kaya ngetes ngoten lho, ngetes Nabi Musa. Inna baqaratun bilali. Dan dulu tusiru adol taskil hat mustalamatul asyat afiyah. Qala inna yaqulu inna ba'du safra qala inna ba'du safra qi'ul lauha tasurun nadirin. Jadi kon dadak boleh baqaratun safra'u wa sapi sing kuning faqiul sing mencoro. Karena angel dhewe orang itu akhirnya menyulitkan diri sendiri. Jadi kudune diperintah langsung tandane mawon. Ora usah takon pedete umur pira, sapine lanang apa wedok, warnane apa, kan menyulitkan diri sendiri lah. Kula jenengan nggih ngoten niku, ketika diperintah salat kok dilakoni mawon. Dilarang ora oleh mangan daging babi, ora usah mangan. Mau daging liyane sing luwih enak sing halal nggih, oke. Tapi nek mengke kokean pertanyaan padahal niku karepe ngoten ngetes Nabi. Niku justru dia yang kesulitan. Akhirnya napa? Sapi niku diarani malah kokean pertanyaan, disembelih terus buntute kon nyabetke ning sing dipateni mau. Ternyata niku muni. Wong sing mati niku disabet ngangge ekore sapi. Muni sing mateni kula ya niku sing takon jenengan niku. Ini salah satu ayat yang judulnya Al-Baqarah. Suratnya itu adalah surat sapi betina. Al-Baqarah itu sapi. Ini intinya bukan inti pelajaran ya, tapi mengambil nama surat dari cerita niku wau. Umatnya kanjeng Nabi Musa alaihi salam. Umatnya kanjeng Nabi Isa nggih wonten sami mawon. Nabi Isa itu tidak pernah menyuruh umatnya untuk menyembah Nabi, untuk menyembah beliau. Semua Nabi
itu perintahnya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi diselewengkan oleh umatnya sendiri, maka mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menurut saya kalau dalam Al-Quran, milo Al-Quran itu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu petunjuk untuk seluruh manusia, bukan namung umat terdahulu, tapi kalau Taurat Injil hanya untuk umat Nabi Musa dan Nabi Isa. Tapi kalau umat Kanjeng Nabi, milo Kanjeng Nabi dari Nabi akhir zaman, Nabi terakhir. Jadi kalau jenengan benjing ketemu wong kok ngaku Nabi senajan sekti mandraguna, boten usah percaya. Ana kok kalih Nabi kok mantan pemain badminton. Nanti umum saya bikin naudzubillah min dzalik. Kula seneng badminton, kalau jenengan ku percaya kalih kula, apa kalih kula sekti misalnya. Ternyata ilmu akoni enak rasa sholat. Misalnya ngoten enten niku pun banyak niku Ria Eden. Terus sing mantan pemain badminton niku ngaku nabi. Ah niku sing tepati niku kiai napa pondok pesantren niku mergo terlalu napa jenenge. Ya paling percaya ternyata niku dukun niku. Nggih, ternyata dukun pancen pinter Pak ternyata niku. Pinter ngeramal, nggih, terus oke wong percaya, akhirnya gawe pondok pesantren. Lah oke sing kapusan anake dadi pondok mriku ki anake wedok-wedok ayu-ayu. Nah niku dadi korban kabeh. Ya untuk kabeh lah. Mayoritas jadi korban mergo terlalu percaya dengan seseorang. Nanti jenengan sampai kapanpun, kok jenengan umpama iki. Kula mengke dadi wong sekti, ora usah percaya kali kula. Mungkin nanti selama kula ngajari berdasarkan Quran hadis ijma qiyas dengan kudu tetap percaya. Tapi kok mulai melenceng, pun Bapak Ibu niki jenenge jamaah pengajian husnul khotimah. Pun kula ngerti jamaah husnul khotimah. Saiki awake ora wajib salat. Pun pokoke manut salat kula sedina ping pisan mawon melu jamaah kula. Jenengan kudu nyetop kula ora oleh ngaji. Pun kudu niku wajib ngoten niku. Bahwa kalau saniki omong-omong sesuk berubah, jenengan wajib tidak boleh percaya. Karena Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir. Wa ma'akana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah bapak dari kamu sekalian. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Walakin Rasulullah, tapi Muhammad itu adalah utusan Allah wa khataman nabiyyin dan penutup para nabi. Kula jenengan kudu nyekeli niku. Kok ana wong ngaku nabi pasti bukan nabi, pasti ngapusi. Senajan sing ngomong niku orang yang sangat kita percaya. Niku mila kudu taat niku. Tapi kalau perintah Pak idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Nek diperintah salat duha, tapi niki sing sunah nggih, ampun salah paham le. Nek sing wajib ya tetep wajib dilakoni. Tapi Kanjeng Nabi kok perintah sunahe wonten salat tahajud, wonten salat duha, wonten salat rawatib, itu kerjakanlah mastata'tum sekuat usaha saja. Boten usah memaksakan diri, dan itu pelajaran saya kalau ini kitab yang juz yang sebelumnya mengerjakan perintah itu semampu kita. Mila ini dilarang, ora usah masang tali ke sholat tahajud teng masjid, misalnya masjid kita pilar-pilar itu pasangi tali, jangan sholat merujane wis ra kuat. Ning ben ora tiba sholate kalelen kita. Niku boten oleh. Jadi kita menjalankan perintah yang tidak wajib itu semampu kita. Bila pun nyalahke kula oleh dereng iso istiqomah salat dahulu. Dadi yo mampu nek kula yo kala-kala pun ngoten niku. Dan iki kula ngaku jenengan kula dereng iso istiqomah. Tapi kula wani ngejak jenengan
sholat duha. Nah, kau yo senajan kau kadang-kadang bolong tapi lumayan dibandingin sholat tahajud. Untuk urusan sholat sunnah atau sunnah kanjeng Nabi, kita diperintahkan semampu kita mastatoktum, apa yang kamu sekalian istitoah atau mampu. Tidak harus semuanya kita kerjakan. Yang penting kalau dengan duwe amalan andalan di luar yang wajib. Mongolnya iso istiqomah sholat duha ya pun duha niku. Nek isone rawatib sunat rawatib nggih rawatib niku sing perintah untuk amalan andalan kita. Isone maca Quran bar maghrib niku di istiqomahne maca Quran. Semas takotun ngoten niku. Nggih mugi-mugi manfaat. Insyaallah pepanggihan ingkang badhe dateng oke. Niki benjing bodo tasrek. Wingi pertanyaan libur napa tetep ngaji? Libur. Oke. Benjing sing kabungan hajat udah libur iki. Oh kalau gede di Jumat iki benjing. Niku sementara libur kadose. Boten napa nggih Bu nggih. Libur karena sing kuwarken daging kabeh. Aku jenengan yo luar biasa loh saya itu. Jadi korban itu kabeh masjid yo menyembelih hewan korban. Napa malah sing sohibul kurban. Nah, iki sohibul itu jadi salah. Ning Indonesia itu banyak istilah yang salah. Sing bener itu mudhohi. Nggih, orang yang berkorban itu mudhohi. Sohibul Quran kurban niku orang yang punya kedekatan. Akhirnya korban itu dari korban yang robu kurbanan itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi istilah sohibul kurban itu aslinya salah. Ini kalau dengan itu banyak istilah salah kaprah. Ya wes niku konsep penting paham. Maksud sohibul kurban itu ya orang yang berkorban. Karpe ning jajane niku salah. Sing bener iku mudhohi. Lah sembelihan atau korban iku udhiyah. Mila ra penyembelihan niku Allahumma taqabbal hadhihi udhiyatan min Pak Rudi misalnya. Niku lumane muga-muga korbane Pak Rudi ditampi dateng Gusti Allah. Udhiyah ku hewan korban. Nek orangnya yang berkorban namanya mudhohi. Tapi awake dhewe pun kadung salah, kaprah termasuk muhrim. Nggih, bahasa muhrim itu salah. Sing bener niku mahram. Mahram niku sinten? Mahram niku misale kula jenengan kali ibuke, budene, bulike, anake niku jenenge mahram. Tapi awake dhewe pun kadung salah kaprah ket kula jenengan cilik. Jenenge muhrim. Nggih, muhrim itu padahal asline muhrim itu wong sing ihram. Orang yang tidak haji niku muhrim. Memakai pakaian ihram. Tapi kalau jenengan pun kadung salah kaprah ya wis kadung piye. Pun kadung ge pun umum. Nggih, pun kadung umum. Termasuk imsak niku wae. Ramadan imsak niku jajare yo anane teng Indonesia niku temu ndi ra ono Pak. Wong padahal imsak niku masih boleh makan, tapi peringatan bagi kita wis ngati-ngati meh subuh. Niku 10 menit sebelum azan subuh imsak. Padahal imsak itu yo poso niku. As-shaumu al-imsaku. Poso niku menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri itu imsak. Tapi awake dhewe dadi salah kaprah niku ngelekne wong-wong payahe wis ati-ati wektune sahur meh imsak. Ati imsak. Bapak Ibu wektalipun kantun setunggal menit niku tasih mangan rong piring lah cukup Pak asli. Ah nggih. Oh niku cuma 10 menit. Nanti ini kalau pun nyetel apa? Tarhim. Nyetel sholawat tarhim. Wassalatu wassalamu alaik. Niku cuma 10 menit. Ya Imam al-Mujahid
husnul khatimah wa rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggilan tersebut kemudian pengawasan haji untuk diberikan karena memberikan keamanan hajat empat suku jadi kan mungkin 2 sapi 2 menit 2 pepanggian kadang saat dipun dengan mangan sumpon makan wajib masjid al-Aqsa wajib dijakin bahwa itu ataupun pepanggian mangan sumpon juga pepanggian dari untuk saya buatan antara alhamdulillah rabbil alamin. Kita akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bareng Pak Haji. Bareng Mas. Dan pamit. Wah, kesel nih, panen nih. Rajinlah belajar agar jadi cerdas, giatlah berlatih agar jadi terampil, tekunlah menabung demi masa depan, ikhlas beribadah agar jadi soleh, manusia yang sakti siap menghadapi tantangan zamannya walau berbahaya, namun jangan berhenti. Yo, lari yo.